Lihoro la Democratic Alliance vari President vho-Cyril Ramaphosa va fanela u bvela khagala vha vhudza vhathu ngoho uri vho bvelela mini zwavhuḓivhuḓi kha tshiwo tsha u ṱangula tshe tsha bvelela bulasini yavho. Itshi ndi tshone tshine tsha khou ita uri lihoro iḽi la DA ḽi swikise mbilaelo yaḽo kha vha FBI uri vha sedzuluse fhungo iḽi u ya phanḓa. Written to the United States Federal Bureau of Investigation, the FBI, to request that they investigate allegations of possible money laundering by the President. Specifically, we've requested that the FBI considers investigating the source of the funds and whether the money was brought into South Africa legitimately and declared to the appropriate authorities. Fhungo iḽi la u ṱangulwa masheleni bulasini ya President ya Phala Phala lo ita ṱhodza mafhungo musi muhulwane wa kale wa zwa vhusevhi vho-Arthur Fraser vha tshi vulela President vho Ramaphosa a milandu. Vhatswi vha masheleni aya a nnda dza dzi-milioni vha pfi vho tswa vha tshi khou shumisana na mushumi wa henefho bulasini nga ṅwedzi wa Luhuhi mahola. Vha lihoro la DA vha ri na milandu iyo vulwa nga muthu ane a solisea fhedzi vha ri a zwi amba uri Presidennde a vha na mulandu. That President Cyril Ramaphosa is a better option for President than Jacob Zuma or Didi Mabuza, and that this scandal was exposed by a character as dubious as Arthur Fraser does not exonerate Ramaphosa from having to face the South African people. These are serious allegations that will continue to do enormous harm to our economy and our prospects of attracting investment and creating jobs, as well as the credibility of the office of the President. Vha DA vari vha ḓo ita zwoṱhe vhona uri President wa shango vha khou ṋekedza phindulo malugana na tshiwo tshenetshi.